Он был потерян, я был в хлам, но раз надо, то карам. Летят звонки городом, мой посыл кричит двором. This my love, творю я сам, это правда, it's not spam. Барлығына сәлем, сіздермен бірге Пен Гейминг арнасы. Достар, бүгін біз 30 лутбокс ашатын боламыз. Мінекей. Сосын тағы да бір лутбокс. Мен біраз ойнап, кішкене көтеріліп алдым, жақсы опыт жинадым. Маған заявка тастаңыздар. Бірге ойнайтын боламыз. Мінекей. Мен мынаған заявка тастаңыздар. Барлығыңды қабылдаймын, бірге ойнайтын боламыз. Так, ендеше бастаймыз. Бірінші мына лутбоксты ашайық. Эль Примо. Блин, очки съели. Сосын запасной. Кристалдар, жақсы. Кристалым менің 19 болып қалды уже. Так. Эпический сундукты бір рет ашайық. Көреміз не түсетін. Шелли. Митаныкі. Және Роза. Редки персонаж. Редки боец. Розаны түсіріп алдық. Yes. Окей. Енді жай әшейін лутбокстардан бастаймыз. Так. Давайте, достар, осы видеоның астына лайк басып, коммент жазып кетейік, сонда может мен боец түсіріп алатын шығармын. Еу. Все, давай, открываю. Ашамыз. Роза. Пенни. Блин. У них как ящик қалды, у Ника ғана ящик қалды. Блин, где нужно все. Редкий боец Поко. Да ну. Тағы. Давайте суперсилу, ма. Гарена деген оңай. Алло. Брок. А чё? Что сила? Да блин. Что ема? Барлық боецтар танып тастайтын болдым ғой. Давайте. Парли. Ема. Монеталар. Сила. Опа. Сила. Жақсы. Бесақ ящик қалды, ема. Пока жолы. Ажы. Кути. Бернеш бұл дендірсін. Боец. Все, достар, давайте тез лайк бас, коммент жазып жіберіңдер, мен дені дұрыс бір боец түсіріп алайын мына ящиктен. Давайте күтем. Давай. Кеттік. Монета. Сила. Сила. Бонус. Типа жетонды екі есе қылып ала аласың. Мына ящикті аша аласың олар. Давайте. Ой, блин. Ема, бонус. Бонусқа давайте. Кристалл жақсы. Все, менде 30 кристалл. Енді мен 30 кристаллға. Редкий боец. Чё? По-моему, у тебя уже есть. Ай, блин. Жадно.
30 кристаллға не алсақ болады? Барлиға скинчик. Что же? Ема 3 секундтан кейін новые скиндар. Все, давайте. Аус. Ема Шелли бандитка. Блин, брейк тансер. 80 кристалл. 80 алмаз. Только на ранее видите. Что купаемся? Чинаем. А, подарка, бесплатный ящик. Давайте, давайте. Можем запустить. А. Эй, вот кристаллочки силой чё. Хочу. Не. Танатка вообще что-то. Большой ящик, а со слайма. А, давайте киптик. Большой ящик. Монета. Сила. Сила. Ай, блин, ответьте, кристалл қайтарам а. Мені прикол ұстап тұрмын маған. Достар, мынау соңғы ящик. Давайте лайктарын басыңдар. Мен мынадан бір редкий, легендарный бір боец түсіріп алайын. Давайте кеттік. Монета. Очки силы. Пенни. Ай, блин. Ештеңе түспеді. Ажу боец түсі ғой, а. Достар, менің боецтарым. Менде 2 новый Роза мен Покко дейтін боецтар бар. Күшті. Давайте сразу дамытсақ. Монеталар 1929 болып тұтма. Ема, давайте. Тез. Өзіме қажеттілерін дамытып алайын. Осымен видеомыз аяқталады, достар. Егер видео ұнаса, коммент жазып, лайк басып, тіркеліп кетейік. Ендеше сау болыңыздар.